हायरगदी होजिकी सुक्ति दु लेरोय भारत काइदिंगेदी अखोगी भारत का मणिपुर का तौनी की सुक्ति दु लेगदमीना भारत थुगाई जायबजे मणिपुर थुगाई जायबजे इन अदर सेंस एग्रीमेंट थुगाइबनी एग्रीमेंट थुगाइब मीन्स it will tantamount to disintegrate the country. Disintegrate the country. Aduna, Mr. 𝗙𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, who is one of the member of the Manipur Legislative Assembly, in the meantime, who is also the member of the Bharatiya Janata Party. Notice TV na akoi ai mangda akoi thambikriba wafam asi kanana yaunaba haibirapodagi ai tasengna issues gi matangda khara khak ai thamningdana yaujabane aduga thoidongna akoi TV discussion daga pa yaubde di yaudre ai yaudong honoje ai wafam si thambagi notice TV da thaga jari aduga khana nei daga riba akoi maikai dagi ai sangi maikai dagi mieng ta biriba khwai da ai akoi punang na kolam jari aduga thamjari basima akoi aingon da phaujob haitare ai isa da phaujob ai gi offenen duni an bada ngasai ai mangda thambi gi bum ngasi Bharat Barsha haisi karina oir karamna oir I haibadugi samlappa wari aina songkhan bada laibak thiba haigadra Manipur gi hujik lairiba aikoi gi Naga Kuki gi conflict violence conflict masi me dagi haure aduga thangai sena me dagi me ahum dagi haubne na lauraga swagi matang da akoi ngang ni ribasi yang ngang na khre adu ai sam khu kari umada sam tanja phambga da ngang gi basi yang ngang kren kali adu akoi gi ngang gi basing si huji phawda lai basing hidati seng haraga nung da ising kyai ba haidna karin da kanada gi bhapta pangangangi aduga kari umakanda TV discussion da mamadasu ai sum ta do thong do pa yam ta do wa ga so do ngangi ai han bada ai koi manipur si ngasai kano ibo anchor na hangaki ba ai koi karamai na Bharat Barsha gi part mo rami hai fetsini ai koi manipur si ai koi gi liraba leipak amani maduna mahaki maning tamba mahaki sasongi daito self governance ki responsibility si masana laujaba adugumba sangaba ningthau panba leipak amani akoi ningthau panba lamdam amani leipak amani masina aikoi yam kre akoi madu batangkak tudani akoi na thengna griba akoi gi sahi taret kontak pagi wari aduga ate sangaba tongan ba itias mayam amada akoi gi Manipur gi ningka tamba aduga maki sovereignty aduga magna self akoi gi responsible governance sama maning tamba leivak amagi aikoi gi governance ma pu dun la pagi pu wari du ontong sang bo ontong to wari le gre akoina aina ga kang badu hen na hiram swai da kang ba mayam ontong na yam na adai da haiba ngangani adu maduna mayam kang bi 1947 the Indian Independent Act passed on matun dagi Indian Independent Act na koi punam na kang Indian Independent Act na PDC aikoi option kharafi madu act dugi close aita F the or money akoi noisi na tomda to kaina lay gabra natraga Bharat Barsha da lay gabra natraga Pakistan da lay gabra haidna naning tamna lay gera natraga atopa lay ba am da lay gera haina sumaina pibani aduna adubo after the akoi Indian Independent Act Manipur di akoi 19 47 48 ta koina kangre
manipur constitution act seme adagi makhada mikhal tawre sarkar semkhre manipur constitution act semna sarkar sema matungda akhoi manipur si madai da merger tawwa du tawwa dai tawwa madugi argument madugi debate it is a different thing ay ko historical process ni ay na ay mayam tamisi aduna akhoi bharat ki manipur si saruk ama oikre kanaguma na merger ni hai kanaguma na annexation ni hai there is different issue madu faram da nei na da opone aduna hujiki hairi ba akhoi ki manipur si akhoi ki bharat yaugre aduga akhoi na kangi bharat raisi akhoi ki yana mada bharat raisi kan mai charake abu bharat ta leiba akhoi ki hana akhoi ki sayep na palamba dominant status ki duga adagi akom da laiba akhoi ki mathang da madugi maduda bharat prasada laiba akhoi princely state shatuk ka kunga nithoi hapchalaga bharat prasasi semai madu before the enactment and the enforcement of the Indian Constitution bharat ki samvidhan sem dinge amang da akhoi manipur na akhoi ki bharat prasagi saru amu oiraga akhoi ki amarom da haraga di bharat samvidhan edu akhoi sembadagi mapu oiriba yauri nu highway makai aronda akhoi ai di adu maina lakpaduna hojik state mayam du loi mang kan da hojik bharat si mai magi state adagi mayam ji khaidor kan da hojik lai si ai karingba kan da masi mayam da karingba da aina hangatchaba da aina yauji khiba mandu di state ahum leiri badudi manipur kashmir and tripura hari ba state ahum se masi di bharat barshagi akhoi gi ngasi gi samvidhan na article 3 na akhoi sokpangam da film da lai mado it is being protected under the provision of the article 363 article 363 na protect over adu malam da mamani aduna masi bharat amasung manipur anigi marakta tawnagi ba chukti agreement do madu thugai ji haibase haibadi bharat kairaga di hojiki chukti du leiroi bharat kaidingai di akhoi bharat ka manipur ga tawnagi ba chukti du leigadamina bharat thugai ji haibase manipur thugai ji haibase in other sense agreement thugai bani agreement thugai means it will tantamount to this integrated country this integrated country aduna Mr. Paunilal who is one of the member of the Manipur Legislative Assembly in the meantime who is also the member of the Bharatiya Janata Party madugi member do maduna akoi aina thammi wafam je I it is supposed that he is a well educated person he is supposed to know it ma khangum thoyang khale aduna mangna akoi manipur thugairaga union territory ahum thokadabani aduga manipur thugai jebje masidi seng haga it will tantamount to this integrated country si wafam jine se yanam da masima ai thamge imoge makada lakpaju ai khara adum sangna haigige please this to disintegrated manipur haise da manipur gi sigi wafam si akhoi hek lakpa kanda masi hauba kanda akhoi matam da akhoi governor unaraga tawdagi moina kuki gi MLA tara sina akhoi gi moi MLA tara sina akhoi manipur gi sasondagi akhoi tokhai tage administrative unit PO yi haiba hore ai madu tabadagi yam nungai tana ai na mayam da panjagi ba madudi ai akhoi gi rule of business as we know rule of business is Bharat ke article 208 ki makha da state level assembly singhi the rule of business am semi bengali am sem jai akoi game sem jai adagi a kan with tripura gi adu ge da gi state puna mai gi rule of sem se article 208 na akoi gi rule of business sem je p akoi gi manipur assembly gi rule of business da loina na ngasi chali ba
Bharat ki parliamentary practice ta India da as well as in the Commonwealth countries in the world Malayam da ngasi chaliba akogi Commonwealth countries singi laifak singda MLA MP ki conduct it is very important thing. This is one of the most important conduct conduct on the maru marabti MLA as we know under the provision of the constitution MLA singna power privilege immunities under article 194 enjoy tawi MP singna power privilege immunities under the provision of the constitution enjoy tawi power privilege and immunities is a special thing which were not enjoyed by other citizens. Yes. Bharat ki citizen atay na pangbangam dabado MLA na MP na tawi maramdi moina Bharat ki parliament na taga state ki assembly da moina laibak tugi da makta pigadeba service to aduda kanagumba amata na interfere togdaba an mangonda disturb togdaba service ama pina bagini aduna madugi standard conduct madu laiba mi singdo maduna karigum kanda Bharat ki parliament na tagi state ki assembly ta ain hajari si it is not only the question of the country India ki wadna te Bharat prithvi puna magi Commonwealth countries in the world ni moina yam arrogant oiba mathung maram jada ba wa ga ngang ba mathung maram chat pa sajut ka ji chat pa yadi aduna aina karigum kanda mayam da hangat pa da yaw ji ba British parliament da matama da 𝗙𝗿𝗵𝗶𝗏𝗺 nufa amna London orphan bill passed the beginning haidna Guinea lising am lauru dagi mai matak committee semaga 𝗙𝗿𝗵𝗶𝗏𝗺 hairiba British ki parliament ki speaker do mark lokthoga house dagi tanthoga anu we speaker am half it was the glaring yamna clear cut example yamna nakai sengba example lamane ba Bharat Prasada 1951 da HD Mughal haiba nufa amna Bombay Billion Association haiba amadagi lufa lising ani chanipan gumba Billion Association do madubu mark promote to wini guy in the parliament question hangdana guy paisa charu dagi patam da Pandit Nehru 1951 da HD Mughal case na mai matak posting local ga ma ji house dagi tamtho ke ba aduna Manipur assembly da now let us come to state khudam gar pijaraga aga ida yam sangang ngi yam sangang gre pung tara kun punta nifu namit manga ni ngang du loi roi aduna ana mind together aduna Manipur ki hoji haire ba MLA tara je magi party na thagat pada magi party na thagat pada moi wasak lauri bani Manipur ki state ki ai seba tawni hai ji wasak ne party na lauri se ani subada Manipur assembly da ai koi wasak lauri bani maramdi Manipur ki interest ta laibak chigi ai koi interest ta thabak tawani han laibak chigi interest ta thabak tawani hari wasak tu thugai raga moi tarana ai koi Manipur thugai raga te ekanogi Manipur thugai gani tongan ba sason ma pine ju yadi hai mane pai nai je adugi copy du ai kanoda honorable speaker dai submit tawre I copy of which is sent to Mr. Villain who is the leader of the house I send it too because house leader is responsible in order to maintain the dignity liberty and authority of the house house leader is parliament do Modi is responsible parliament ki dignity maintain tawna Modi is responsible hoyeba adu thar matung dagi prime minister na engol se ire ama ai kyano madu ningsang re ade prime minister na magi web portal le ngo moi ekelo haire ai thare ekelo be nata hoi ki ekelo dri ade privilege committee daga stare privilege committee taw ju on thong pani it is quite unfortunate Manipur assembly ki hujika working to je haire gadi I believe that Manipur government is young, but they will have the constitutional expert or law expert.
It is supposed that when it's for assembly say I could consider expert in the law expert I don't understand how they have advised it. I don't like to comment on it. I did mấy đồng tu wabi à vậy. Ở đây thì cái career hay đấy, ở đây thì hujan bawa pending lagi sih. As we know, I rule liao đi ko. Privilege case ko masih tahun di hena pending tambah ada. Mau minta cái case tu thani ka kyang tahu delay tu hari ni hujan nam thami dina. Sini apa? Sina, aina, yan ham pada ibu na saya hajik iba. Paunin na. Aduga ngasi piri by statement da moi tara na territorial integrity si thugaira ahum thona tonga solution wai ni hari do. It amount to the disintegration of the country indirectly. Number one. Number two, magna ngangi bawa do ai koi ngasi chali ba malim ke chali ba parliamentary practice ki makha da magna thami wafam do madu thamba ya da conduct amne conduct amne aduna ai koi adubu hujik lai buk thibadi ai sit thamaga mai conduct si ya da conduct amne parliamentary practice na ade ani subada man thami bawa do madu भारत की संविधान याद अब पोट मनी को अरेगे अहुम सुबदा हुजबाबुसी अकोई मोई तरा से हुजकी गसाय हाइब्रे कोई से चांग मानगा हंदक इरी बंगांगी बा मयाम दो मदे द हुजबाबु सरकार ने येंग ले अब नत्रो हुजकी येंग ले जी सरकार ने नत्रो अरे सरकार ने येंग ले रे अरे हुजकी असेंबली की द आई याम सांगरोय तेंजल लगे बोसिंग मयाम ngang हिनो येंग ले रे नत्रो येंग ले रे अरे दी करी है के वो हंदकी लाइव असेंबली से दा honorable अकोई की वीरेन अकोई की हाउस की लीडर ना चीफ मिनिस्टर ना सिथी मीरे अरे की कानूना करी स्पीकर ना सिथी मीरे सिनेटर दो हंदकी असेंबली याव भी होए ना अदो असेंबली याव बा अकोई असेंबली कौबा हाई सी अकोई की पार्लियामेंट कौबा इसी आर्टिकल 85 तो प्रेसिडेंट इंडियन कौबा दो अपनी अरे की Article 86 the President of India has got the right to address the Parliament. My address don't know adagi Article 88 the Parliament si kaure kandana to Assembly si kaure ne Assembly si Article 174 the kaure 175 the Governor address the bagi adagi laire adagi state the Article 77 the member di nataba aduga mantri di oiba khodam moina advocate general si house member di nati ma somon tawni ko hari ba mayam je baro ki sambidan piri ba provision ji ki makha da akoi assembly da yawe ami si kanan oibu member di nataba mantri oiba mp natraga bharot ki akoi ki kari advocate general do adu natra koi gina advocate general si notice tawni kanan tawni who will serve the notice kanan tawni rule da tum yaw je madudi governor saman tawgani assembly secretary na moi da saman than kauni na saman than kawbu da kara gumba na chief minister na adagi speaker na akoi saman na tha na hande kis yaw bi oi do for the sake of the courtesy or as a Karihaini good will mission, it has purpose, no purpose. It serves no purpose at all. Kasi maram naite, amaram dahari madu in other sense, amaram dahari gani madu naron haiba koi speaker ga bire ngana tori didi amaram dahari ga naron ga haina long daw half wide na yaba. It serves no purpose at all. Karai lege. Adu gari Draupadi Muda na President na koi handaki assembly si yaw biu ga na haidu ya ba adhikar leite there is no such room aduna aina hangjini indi phare hoji babada Manipur government na assembly na hoji mayam swai de am kan na swai de issue na kan ri fe state the werga di phare if this government is sincere, if this speaker is very sincere to solve the problem,
हाइरिबा एमएलए तरादो सब चाना यहनगे हाइना खनबीरगदी मदु सिंसियर ओइरगदी आइना हाइजनिएबा करिगिदमक्ता मोय तरादो मदु whip तौदिबनो why whip is not imposed whip तौबा याद्रो whip तौबा यादब्रा whip तौबा यादब्रा अदुगी स्पीकर तुमिन लेरे चीफ मिनिस्टर तुमिन लेरे पार्टी प्रेसिडेंट दी party di what BJP is doing, what JP Nada is doing. Magi government the labor MLA singdana Manipur thugai gaya baro thugai gaya is not the responsibility of this president Mr. Nada. Ma kaidu lagi gaya why this Delhi high commando BJP high command duna noi whip jari ho high dikar gino sidalai riba स्टेट की बीजेपी ना व्हिप जारी हो हाइड करके ना सिदले रिबा चीफ मिनिस्टर ना स्पीकर ना व्हिप जारी दी पर मरम गिनो व्हाई आई हंगेरी है व्हाई अदुना आई को आइना सुमकान बदा हुजिक सथरी ब लान छे आई दी भारत सरकार अदुगा बीजेपी इज नॉट सिंसियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ओके पाबुंग थैंक यू वेरी मच अखोई पाबुंग याम फजना आई मारिक चुमना हाइबिग्रे पाबुंग की ओइबा मियेंगदा अखोई फ्री यूनियन टेरिटरी की थ्योरी से हिस्टोरिकल लिगेसी मैम पुथोकान रियलिटी मैम इन एंड आउट्स मैम पॉलिटिकल डायमेंशन मैम थम्बीग्रे कनो बीजेपी की हुजिक पॉलिसी से आई एम डाउटफुल दिस गवर्नमेंट दिस बीजेपी इज डाउटफुल मणिपुर की इशू से सेटल तौनिंगबसे मसी अखोई याम फजन अखोई सॉल्यूशन पिनिंगे जे हाइबसी मोइदा आइदी डाउटफुल होए ना इन साइ जगी तो यारा दई होबा होबिरो पाबो गसै मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सिटी मचेन म फो काहेलो ना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सो हंजन हंजन हाइग्रे पाबो अदुगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सु मणिपुर की कोकोमी ग उनबो मतमदा मणिपुर की यूनियन टेरिटोरी जे इफेक्ट सुंदौ तोरोय ना ममांग थमगे वफम लेरे दे कोई हाइ नि ओके यस अखोई दी हाइ इफेक्ट तौन दे ना अदु मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काइबदी यादे तिनदी यादे दी आब्रो काइबदी याद काइदब तिनदी आबदबा नान करियबा प्रेस ना अखोई मो अखोई सेगे वांगई गे करिए अखोई पेन एडिटर दो करिए बसे दई दो अखोई करि अखोई काउरे अखोई अदई द काइदी पोपे दो मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काइद पोपाइ दुने मोय ngangi दो ना तो अदुना आइदी हानदी सम लेजे आइदी मणिपुर की ngangkhai अखोई सोफे यादे अदु मणिपुर की ngasai अखोई इमो तोमचान सुंगांग खरे अदुगा इमो अखोई मा मणिपुर यूनिवर्सिटी की मागी होजिक अखोई लॉ की प्रोफेसर निद्रा अदु आइना ngangbदुदि इन अदर सेंस reference आइदुनी अदु माना इमोना सबमिट तौरिसिदि इट इज एन अथॉरिटी नेवा नत्रा अदुना मणिपुर थुगाइगे हाइबसे मणिपुर थुगाइगे हाइबसे इट विल टेन डाउन माउंट टू डिसइंटीग्रेट इंडिया भारत थुगाइगे के समाने को अदुना भारत थुगाइगे हाइरिबा मोइसिंगदो मोइ कुकी तरा आइब पीग्रे लोई चे चांग लोई नखोई लोई पाग्रे कांदे अदवाइदा याम सांग चनदे अदुना मोइसिंगहि अखोइगी ngasai चीफ मिनिस्टर ना बाटोन तौई अदगी स्पीकर ना बाटोन तौए दो आई मयाम द थंग्रे मदुदी मदु थोइदोंना मदु कानफम लेते मरमदी संविधान ने यावदे अखोइगी करिगुम कांदा एमएलए बाटोन तौबा एबोगे जेनन नत्र कनाउबा इवनिंग द मिनिस्टर ओइब नुपा मनंगजु असेंबली पार्लियामेंट जावदने माजु ही हैज द राइट अदना माजु बाटोन तौगदबा मदो सेक्रेटरी तौने जे इट इज क्लियर मधु भारत की संविधान की मखा सेमीबा रूल ऑफ प्रोसीड्योर ने प्रेस्क्राइब तौई अदई द चीफ मिनिस्टर ने बाटोन तौए दो इट इज गुड नोई अखोइना गुड विल मिशन नमो इन दिकानै अदुगा लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली इट प्रपोज नो सा इट सर्व नो पर्पस मधु क्वेश्चन खैदंग लाक्चाओगे पामुं को क्वेश्चन जे हंगदो क्वेश्चन याम नहीं जरे पामुं दन खख्यंग तो हाबी पामुं अदुना अखोई ngasai hojiki seida अखोई हजिक लेरिसी मणिपुर की एमएलए यांखई हुम्पू से मनुंगदा
Yankei Mari, Yankei Manga, no opposition, ruling, I'm an opposition there. And the Manipur live activity, when some kind of one thing, go Minang, I am do the na. Kari have came high this one opposition and kind of politicalized Orion. I don't understand what do you mean by politicalization? Politics, I don't understand. Madu Kangdiaba. Madu Okoye, Madu the opposition Tamdaba dictator rule farmer, Wakalongi Mamita, Bopone Lower. Prime Minister in India Parliament ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯦ Prime Minister ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯦ I don't understand this term politicalization because Modi himself is a politician. Because I don't understand. I don't understand what do you mean by the politicalization. Congress He's a politician. Yes. He's a politician. Rahul is a politician. I'm a Ibo is politician. Biren is politician. I don't understand. I do understand. Prime Minister Modi. Even the Prime Minister Modi himself, I'm telling it. Okay. I'm telling it. Congress party the people of Manipur reject or any moina issues politicize or idea party level and my idea Kara topa mini party adu am can do badi politicalization madu Fujiki assign hangi adu this samjal Prime Minister na 100 give kind of house to give a statement to the Manipur si Shanti Laire Aduna Shanti Laire Aduna Yam Tuna Shanti Hajan Gray Hybasimaga 100 giver Hadaki election to the Botsiam Hadaki and Shanti Hanjali have a man hybrid. I'm not at all. Man hybrid time, yes. School care, college care, school care, college care, but in short, yes, Shanti Hanjali have never. Same Madugi, same subman about Wafam there. United Nations, Bharat Brasagi, 𝗙𝗏𝗿𝗏𝗁 Attorney General United Nations I gave. I don't know. The same person, the Nico. That particular same language, same person, 𝗙𝗏𝗿𝗏𝗁 high. Akwena nungkangi, akwena mayam loin kangne. Karigumba, the Parliament, the question of Kumbakan, the United Nations or Parliament, the government, India government, question of Kumbu and the Piraka report. They know. Manifuga men Piga. This report will be prepared by the government. Natro. She's Manipur government and people report to me, Madu Modina Haibani to 𝗙𝗏𝗿𝗏𝗁 Hariseko. Man, I Manipuria, Moksha, Gifion, Mikalda, Hanjalare, Botyam, Tanan Wisang Wangre, some Botyam, Tade Aduna, Quigi High. Hadaki bought to the Aquigi, Hojiki, Honorable Prime Minister C. Modina, and they give it to 𝗙𝗏𝗿𝗏𝗁 United Nations, Botyam Tade, High Botyam Tadana, democracy, the responsible Haido, Madudi Jome. But Madu Tadari vote to the Congress, Madudi Handaki Tori election to the Sahi Amaga, Sahi Amadi Papating Agi, Adai the Toki election ever, Sahi Amat Tatra Maturungi election to the Bharat Sarkarna, Manipur Tamio Miengo, BJP party na Manipur thamiba miengdo BJP sarkar sina Manipur tawriba miengdo sajato madu yaning da bugi borne ko aduna akoi seida Honorable Prime Minister na hairiba regi lanet akoigi 𝗙𝗏𝗿𝗏𝗁 na United Nations ngangi wado madu akoigi khara aingonda yaning de in other sense I am is misleading information amani hainingi. Okay, Pao. Question namna kalak choge. Aikoi handak se Niti Aayog ki mifam yaw chakhiba Manipur ki Chief Minister na haibetare. Niti Aayog ki mifam loiraba matungda Prime Minister ga Manipur India gi oina BJP na panba state singi Deputy Chief Minister amasung Chief Minister singi apun mifam yaw matungda Prime Minister India ki Defense Minister Rajnath Singh amasung Home Minister Amit Shah ga apun mifam phamki haiba mifam sida
Manipuri level crisis resolve to no the plans and roadmap mayam se puthoga discuss to hi hadena tongan national media gi sources sing gi masigi pause phongi including PTI masigi wafam sidadi pawung handak lakhi steps Manipur chief minister ga India gi prime minister Modi gana after 15 months ki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯟ ꯋꯥꯟ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯄꯥꯎ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯁ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯉꯥꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯇꯛꯇ ꯍꯧꯗꯣꯔꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤꯗꯣ ꯃꯗꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯟꯗꯕꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯟꯗꯕꯗꯣ Manipur pandabsi kari maramgino. Aina akoi Manipur pandabadu BJP ki ate na di akoi kaino da program da sahi nabitarane ki program da yaugre hayaba. Akoi mayam puna muna khangi akoi parliament da akoi Bharat ki prime minister na president na address to hari base. Ga president ki address hai. Okay, prime minister ki da yaw president ki address ta yaw da prime minister ge di kaino. Prime Minister na PV speech tadi Manipur ki matang yaw kiye No speech ay na mane hari di presidential address ta aduna ka ibu azu kita understand taw no hono hoy pau address of the president. Okay, yes. The address of the president address is karang kan de hore. Okay. It is started since 1920-21 before independence. 1919 act about 1935 act makada la ibani ningthau amasung praja ani unabagi ekogi kanu tuneba madu namis la ise adna praja amasung ningthau unabagi du toroga daida commonwealth countries in the masisa chatar pani India da daida sangre address of the president is adopted by the cabinet, approved by the cabinet. Adu pare adu agadi sahi mayam mama sahi tha manga taru akoi handaki sahi ama helaba lanse masida masayawgada basi masibu akoi parliamentary practice ta kari haige bu akoi internal disturbance and the importance of international issue have Manipur ki victoiba irang se masi internal disturbance ne India gi yaiko adagi in other sense masi international issue never. Yes. Why Manipur gi huzik hariba Manipur gi irang se president gi address ta yaroi da bi maram laibra. Yes. Na ibu na sai tapi gi ba madudi khoi gi me kanoda nimit chamani gi program da yawe do ain haridi khoi gi address of the president is the policy statement of the government. Yes. It is a policy statement of the in other sense, it is the declared policy statement of the government. Akoi Narendra Kanona Amisana ILP India da ILP post on the president is Haina. Haida do. Manipur gi huzik lari ba akoi yum maisa ba adagi mi mayam huzik khoi lari film sina. Si kasi si president gi address half the room si kargino. Why? Ada hairak pa yai. Akoi program da happy do. Program itu di government policy itu dagi declared policy itu cakap government itu program semasa betul happen na ande deal gena. Aduna kerana itu kita ngasai ibu orang ngasai hanggiba. Aku chief minister na moi karena aku kerugi BJP ki waiba conclave to. Ada itu wakhan ki. Madu favoran na kaino ibu na pami mo siya. Pabung koi ki NET ki mifam yaw chakhi wada Manipur ki chief minister na India ki prime minister ka pun unarak pagi wafam dani pabung. Koi ki pun unarak dana ngangna dana koi ki ada itu por adi koi di puvir o hari mi na koi na. Puvir o hari mi adu koi da hari mi na I am doubtful. Idea. Hudik lady ba Manipur ki irang ke. Aidi masidi siang na harakanda ekogi masi loisan ba haibase masi sarok baro sarkan loisan gada bani baro sarkan loisan gada bani ai September gi ekogi kanoda ekogi tang ekogi kanoni September 19 gi September gi ado orang mana mid Modi na
Prime Minister Modi in September 19 September 1920 da 2021 20 dollar mane kali mana hai it is not the time of war Ukraine amasung Russia gi lang je it is not the time of war it is the time of debate dialogue and discussion masi loisang ni hai ko si Modina Madida akogi kanona akogi matamda akogi United States of America gi akogi Jenin akogi Macmillan is why okay Jenin akogi Macmillan Ukraine sung Russia gi lan si koi dialogue to loisang ni hai Modi hai ko ai ni jang ba madu akogi world gi football cup to madu horukpa dani football gi cup ki president su lan si arag de sis ya to view ga an appeal to kana Modi na hai ba Manipur da hujik lai ba lan si Bharat sarkar na loisan ge hai ba da aru banate hen hai jage masi aru banate aduna masi lan je akoi gi Bharat sarkar na loining da bagumba loisan ge hai ba da akoi gi sap sana aning ba yaw na loisan ning ba gi film do ai ngon di ude okay semai tamage okay Babu thank you very much Babu mathang je ai oza to sa dala ai point ka hai please have you adai da ngasai ado boi di akoi ge ngasai imo tom chana hai ba da akoi no do akoi ai kan to ge akoi mi yang khai manga ga ne ba ada congress hi manga lai si da akoi gi disadvantage kari gumba yap important motion ama akoi da weakness akoi na akoi gi seng hai ga na parliamentary practice di Manipur di ayam bu ukin seng na su fana de sometimes it was happen thogdo om dei assembly da Manipur gi advocate general ji ko kan da ina question am hang kan da ma na koi khang di hai ba ngon manam di parliamentary practice akoi India da su yam nong na pana di ayam na aduga study to na de aduga Manipur su to di aduna kano da akoi yam nong bam di akoi yam di sang ne to ne akoi ai khai tang kan rong ge akoi ge aduna kano ge kano da 19 akoi ge kano na akoi ge British speaker akoi ge 𝗙𝗶𝗍𝗺𝗏 na aduna hai the man in the state from all classes is surprisingly ignorant of all parliamentary procedure and has never given it any serious consideration at all she never she kano da hai rin ni 1931 da 1931 da akoi ge hai rin ni British Parliament di kaya da ho ra British Parliament di akoi 13th century hai pa da 12 15 ga dai ho ra ne ba 12 13 si lak pa sina 1931 da ne ba England gi prada di parliamentary procedure nai na de na 𝗙𝗍𝗍𝗺 sawal ai aduna in case of the India ai di hai ja ba akoi Manipur su akoi ningthina masi naina da sina lubadi karmain to ge bu ngasai opposition jing ji moi ai sam hai ge yang khai manga mana akoi BJP da government da lei re government da lei dori ba kangbu du da gi tara na thoga Manipur thugai ni hai re ko manga le hore manga se kari gi no ba si wa ja hai hindu ji kari gi no ngasai tambi gre party ki responsible ni assembly ki responsible ni chief minister ki responsible ni aduna akoi gi hojiki manga gi disadvantage na manga gi disadvantage na kamai to ge da kari gum motion na move to kan ezo motion ji lip lo se lip ki pam ke ya dia ba any ezo no committee sai imo tom chan ni pali no ko ne motion dam bai do pai ya ba do ya dia ba that is the problem sineba ado boi di hujik lai ba sarkar ji banung dagi Manipur thugai je hair kan da BJP na hujik lai ba sarkar na tamin lai do si kari gi no ai hangi question di why sarkar je lai ba no yang kai ma na Manipur thugai ni hai ri madu jo ku ki ra adu to gera are karim ba wa hai dan lai Manipur assembly ji Manipur thugai gi hai ba MLA phamam lo matam it was happen in some time ai lai ngai da akoi sang ya ro ai na koi dia kari gi no Manipur thugai ge have me mayam do madu fampham madu yokpham
madugi mafam lo Manipur Assembly je. What government is doing? What speaker is doing? What this BJP is doing? Kay daw di kaya si hangjerim niya. Okay, Pong. Thank you very much.